15. Hi, man. Yes, sir. So, guys, we're back again with another video, another reaction, another bang. If you're not guess, and you wouldn't namhlanje sibhekeni on Guy Vimba 5000. Lovers. On Guy 5000. Vimba Lovers. Ayisekashilo Lovers, Jozi Bioscope. Sibheke uLovers. Le channel akusasetshenziswa iBioscope. Sibheke uLovers. 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 Ngaqosha uLovers asayibheki. Blue, ayika. Ngamqosha uLovers. Something. Sambona no Jones makuLovers. Ay mare udetective nawe yafuneka uDetective Jones. Hamba boye. Ayakukana Jones. Nibathola phi laba? Yabo, esibuda. Afunda. Asibuda afunda. Afunda wasifuna abantu abakukanayo. Hayi. How? So guys, sanicela subscribe, like, comment, share. Njengoba ngamngani ukuthi isikhathi sokubheka ivideo. Khona abafambi emoyeni namhlanje. Sibone ukuthi kuyenzakalani. Sikakhumule neskip. Without further ado, let's get to it. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't get me, pitting our pawns. I'm the trap king. Mutibeng lovers, Mutibeng. Akekho umuntu ozokulimaza. Athiba le out wena. Ngekawuzeni. Wena unenkinga, uhlupha umama wakho ngithi. Uhlupha ugogo. Unanoma wangathi umama uhlupha ugogo wakho. That's what you're doing. Awena awazi ukuthi umhlupha ngani. Le ifuna umulodo le. I'm telling you, I feel Le akuba ngazwa imbizi Josie. Mr Muloto. Mbiza amashow wrong. awufuni isikolo ufuna ini empilweni. I'm telling you awufuni isikolo and uhlupha ugogo. Uhlupha ugogo wakho wena. Nina ningimeleni. Wahlupha ugogo sibani? Ngimhlupha ngani? Wena you don't know ukuthi umhlupha ngani. Mina yazibhemela ngiphume. Uzibhemela and that makes you proud. And that makes you proud. Yeah. Yo. Yeah. Rana po. Iya Lovers. Lovers uyababa. Uyomlanda. Ushula no Jones. Lovers uyabaya. You know guys, today I want to tell you something. Jones kanjani? Me being a presenter, it was not just a thing. Lovers. I just want to be famous or maybe ke batla. I can say Lovers ke bejwang. Tsebahala ho etsahala eng. I just want to tell you guys this. You know what motivated me, guys, to be a presenter? I always dreamt of, being a motivational speaker. Since for a young age, guys. Because I knew that I have a God-given talent. And you know what? Whenever if I speak, shake about, So me opening this show, guys, it was the fact I knew that nahanka chusabatu. But you batlo thusa hala Lovers. And I knew that kinali that thing yo mameleha guys. Whenever I speak ke tseba what's like ke hala ebile ke mameleha. So that's why ke kgethile you know what presenting yo thusa batho ke to entertain ka yona. So when Lovers yeah, I'll forever be grateful to be part of Josie Bioscope family anyway. Because, for me personally, the struggles and tries that I've seen from a class, from a band, what they got through in terms of Njolo, Amadiso, Inyama, everything, almost every story that we cover is things that I grew up seeing from a bandwin. So for me, it was, I felt like there's someone that needs to be there, man. Ezokwazi ukuthi elungise labantu elungise lengxaki khona. So the opportunity, when the opportunity came ukuthi okay, I'm becoming part of this family, it was yabona mfana, I don't know ukuthi ngayibeka kanjani, mara it was like
okay, I've got what I've always dreamt of. So now we like the voice of the voiceless too. Abantu abangakwazi ukuthi beyithethele ngomlomo wabo. And nabantu abasengxakini and nabantu abacinga ukwenza into wrong abake bayibone showing. Now they know ukuthi if I do this izophela kanje. Ngiyangithola ntona yami. Yeah, so those stories they really made me stronger. And another thing kinalo bona di comments ani okay utla thola motho awe mina anyeke ngize ngi-advise abantwana abancane kanje. Let me tell you something, we talented. Very talented. Futhi ngikasiri we talented, we gifted. We have that power, guys. And kore the way really mature kate we can deal with other people like you. Advise of lovers. Yobaleka nje lovers nela gijimisa abantu kuphela. Into lela yenza. Ulapho ukuvimba nokugijimisa. Beauty kore kaofela because of we have that thing and then tori etsang it's le kore akitse mka beya jwang ane ha re etsetse the fact or maybe re batla ho bonwa re batla ho etsa eng re fiwe ke gift intwena emading a rona hantle ngithola simlight kuphela umuntu ntwana simlight umuntu maka wrong yabo labo benzi wrong. That's why they brought us into this age ukuthi so solve laba benza into ezinkingi. Otherwise I think kwamele sispane because we have a serious matter today. Please. Or kanjani? Yeah, kahle sispane ntwana. Siyabonga ntwana ke. Hello guys, I'm so excited to be here, excited about the new episode that you have today, and that's exactly about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kimonane for Mamzondo or what's about Os Blue hetsahalang. Ntho etsahalang kore man ke na le stlolo and ska ke na le stlolo jalo. Stlolo sa ka ne skena varsity abangwana o qetelang a quita because of the drugs. Stlolo sa ka sempa mathata stlolo sa ka setsang ha se mmamele sa nhlopa so ntse ke batlang Os Blue nthusa ka yona kore re mise rehab. So guys ntho tlo yetsang no ska ha ke eme pela jarata Mamzondo ke hore re kene le khu re shebe gore moshimane o hantle bothata ba hae ke tla le bona hantle ha ke utlwa le Mamzondo ke kene ka mohari. Yes baby. Ngizele kuzobamba uchita yathezakalayo. Mamzondo le kaima. Khona kunjani sis Blue? Nami ngikhona umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena today wayobhalela iJosie Bioscope. Nginomfana la endlini obehambila esikolweni bekafunda isikole euniversity. Maye lo mfana lo useyekile isikolo usebhema ama drugs usethengisa zonke izinto zami la endlini angisazi ukuthi manje ngenze njani. That's why ngibona ukuthi nginimbize nizongilamulela ningithathele lo mfana nimise. Bizo Mr Muloto. Ayibamba uzothi wake sleepy head. It's time to go. Bazithatha same time yobuyi right out. Dingu Mr Muloto lovers asas siboneni futhi sizwe lovers. Mama lo mfana Nizongilamulela ningithathele lo mfana nimise rehab. So gogo umuntu omdala lo mfana seka nesikhathi esingakanani akuhlupha? Seka nonyaka wonke since wabuye esikolweni lo mfana. Uthengisa izinto zami angisazi ukuthi ngenze njani. Uthengisa izinto zami lo mfana since unyaka wonke nje lo. So mama lo mfana ke sihlolo sa ha okay? Yebo umzukulu wami lo. Nice. So mama ntshoki batla ngiyibotsa kore mme wa ngwana o kae? Umama womfana washona nobaba womfana babulawa isifo lesi esasikhona lesi. Mama ini corona. Oh askis okay. Ingculazi. Babulawa ingculaza balaba. Manje ngamthatha umfana ngamkhulisa ngamfundisa ngamisa esikolweni. Umfana ubuyile esikolweni akasafunda ubuyile esikolweni izinto la endlini sebhemi nyawo. Ngayifundile le yala. So mama lo mntana lo una how many years? Una 19 lo mntwana. Ina 19 leya. Mntwana. So seka nesikhathi mama lo mntana. Le athi kukile le out. Yes. Na athi kuki. Bezothenga ama drugs leya. Wani? Aleya bezothenga ama drugs. Una 19. Una 19 years. So seka nesikhathi esingakanani mama lo mntana lo akuhlupha kanje? Sokuyisikhathi eside sengikhathele ngize ngikhushulelwa ushukela i-high blood indaba yalo mntwana ongihlukumezayo. Uke wa try maybe ukukhuluma ne community ukuthi kuncede noma uzama ukumisa somewhere before uza ku Josie Bioscope?
Cha bengingakayivulanani ngeJozi Bioscope ukuthi khona iyasizana ngase ngibona ukuthi ngifonele nina abantu beJozi Bioscope bazongisiza ngalomntwana akunankinga mama so into mfuna ukuyibuza umntana udabona kabona la ngazingeni akunankinga ke mama so ngena nawe ke yangithi so guys in short way yetsa ngere tlo kena le mamzondo ha ga jarata no ga kena mami ha re tsamaye he ke kopa Mr Jones please mami lovers mama hona ntaki ngizali ke re kena ka kube bayivalile ke Jones is prepared mfethu usebenza khona umuntu ombizayo la ngaphandle nizomlinda ngoba unenkani uyalwa okay mama wa tseba ne cooperate re ska ga sanga ngithutu yana le ke kopa hore ha sentsane lo mo bitsane re go kenye mic re tlo gona go tlisa di viewers go etsalang ka mo cameraman ke kopa le re feng that extra mic please re kene mama o re gone go tloa go tloa go etsalang ka mo ke le bua ka mza shosho ntwana lava simfana tsona ngibambele kanje skim ngeke ibone ukuthi kune mic like dog mama yini nge-mic manje yini lento phela into engiyoyibheka kuqala mama ngizela ngama-mic manje rephoyisi yayihlabe ka renkiribo yo kikena abazelo Detective Jones angisesenzela ama-followers wethu ukuthi beyizwe into enikhuluma ngaphakathi hey asinandaba lovers ya explain right ijikise ngicela ijikise kanje konje ngifike kanjani ijikise like 10 it ongithele so manje lovers akakhulu bafethu manje sonibheka struggle nge-mic okay sifihle nje ingabonakali lema ya mami ngicela nje mama kuyenza ngathi manje yini le sponge mama yini bayathanda ukufaka izinto ngapha so guys wait again ke kopa re ke di positions sa rona so that ahla ubani mama wa bale Mr Jones you'll take this side maybe you just go there Mr Jones please lovers mina ngizamela kuphi ngathi bafuna intanga bambila sabe rehab okay so we still wait guys kwanele khona umngani wakho okufunayo la ngaphandle ukhona umngani wakho la ubani uJones okufuna la ngaphandle hey Jones Detective Jones woza kwanele woza uzombona uJones khona into akuphethele yona la ngaphandle uJones woza sambi sanda sikalava ngombona woza sambi kwanele khona ugcwele namayezi esakubamba Mutibeng lovers Mutibeng akekho umuntu ozolimaza lena 40 le ina 19 le abudo wa famba moyeni ngathi ahluleka mise moyeni le ngathi yasinda usindo ilamathambo hayi Jones usindo ilamathambo mfethu Mami. Cooperate abuti please. Okay, wena relax. Abuti, wena okay, Jozi Bioscope. Jozi Bioscope. Yani. Ya real stories. Yani. Wena ngilinda wena. Okay. Yehlisa sonke la. Nizolimala Ninceda ngani? Ninceda ngani? Yini le ninceda ngani? Ngoba unenkinga. Inkinga yani. Ngeke sikuncede ube ungena. Wena unenkinga, uhlupha umama wakho ngithi. Uhlupha ugogo. Unanoma wangathi mama uhlupha ugogo wakho. That's what you doing. Wena awazi ukuthi umhlupha ngani. Wena awuthi uhlupha ugogo ane. We won't work with that my brother please. Cooperate kanjani ngibamba kanje? Behave. Ngibamba kanje. Usikuflyise uzocooperate. Flysana Kwanele ke kopa o respect le ngkhona because of so little much mathwafa. So ngithina nabantu manje bazongibamba rough. Bayobise rehab la. Hayi man rehab yani. Ukuthi uyoba right mfana wami uzokwazi ukubuyela. Ufuna ini? Awufuni isikolo, ufuna ini empilweni? I'm telling you awufuni isikolo and uhlupha ugogo. Uhlupha ugogo wakho wena. Nina nimeleni. Le mfethu iphelile life. Iyazibhemela. Like done. Lena mfethu bathina 19 hayi na 30 something out. Ha
Ngimhlupha ngani? Wena you don't know ukuthi umhlupha ngani. Mina yazibhemela ngiphuma. Uzibhemela and that makes you proud. And that makes you proud. Yeah. Yeah. Uhluphe ugogo uthorise ngkhona high blood. So proud ngokubhema No, amadrug. stop what you doing. Enini. Ubhema ini? Ubhema yiphi? And uthuba ini. Ufuna ngibhemise? Yeah, Lava sihathu. ubhema yiphi into? Caba lezi yazibukela. Alezo ibhemi crystal lezo baleka le. Ale crystal. So fly is a top. Hasn't Yes, Mutwareng. Mr. Jones, Mutwareng. Blind. Wahlupha Mutwareng. Iqinile. Mutwareng yophunyuka. Mari madoda. yini ingxaki yakho kanti? Thatha hawuking. Detective Jones. Usilo kusimamela. What's the problem? Usilo kusimamela. Kwala likiri kubo no. Usilo kusimamela. Yini? Yini ingxaki yakho? Ubhemile today? Obvious. Yeah? Yazi Ukuthi ufuna ngibhemise? Yeah, uqeda kubhema. Angibhemi mina masimba. Athama sifuna ukukulike, yes. Twella ntho e etsang. Wa bona ntho re tlo e etsang no. Ubhemile. Nangilimaza. Ubhemile ngithi. Wani ngenza ka? Okay, sitshela ukuthi ubheme ini sikuye. Hayi. Mamela wena ntho re etsang mamela. Ntho re etsang re tlo ho nka no re o isa rehab. O rata o sa rate. Mama wa tseba ntho re tlo e etsang ke motho mo luno wane. Ke a kopa motho mo re tlo mo nka ne. Re pakile koloi pela stop sign re bile mo lo bane re ka scan ka yona ke go bone. So ntho re tlo e etsang mama ka yona no re tlo tsamaya le. Ba go nka ndoda. Alengeke laba yisindawo le ubheke. Le bayifaka amakhasi. Yabona no sebayitshela ukuthi iyahamba iCrystal Met yomgawo kamandla mfana. Ubheke wena. Ifika mpela Re tlo tsamaya le mshimane o den re mise mo le re mkene mo koloi re tsamelene. Oh mina. Oh hayi mntanami. Abazi ukulima ningamlimazi. Mama re mo lematse bothatha ko rana. Re thusa wena ni. Into samkuyi. Ngicela nje simthatheni nje labasi. Okay, ngicela cooperate. Ngiyacela. Ngicela nje siphumeni naye. Asimthatheni. No, please cooperate. Ha cooperate la ngizothi bakuke ngathi uyaphapha manje. Ngizothi bakuke ngoba uyaphapha. You don't listen. Awulaleli and sizothi bakuke because of akuyekele awuna respect. Awuna respect. Ngizongilethela mina Sizoyenza ini ama-drugs rehab. Are you crazy? Uyagula lo Mutwareng lavas. Mutwareng Mr. Jones, Mutwareng. Lavas Mutwareng. Aleyo phunyuka. dog. Mbambe ngencaza man, bamba ibhandi. Ufuna ukuhamba nawe Grace. Asambe. Wathi ba wahlupha. Okay, asambe Mutwareng. Kukubakisa mehantla buthi. Nawe ya amehla bami. Aningekele. Abuti ama. Umholo le mkana ka tsamaya hantle. Yazi Crystal wakhe. Hayi wena ufuna amadrag. Ba Grace So yakho. batla di-drugs then. Wena why ushuze lento oyenzayo manje? Ngoba hayi umsebenzi oshapha unceda wena uyima. Ayiphathi kahle. Because into enceda abantu. Iyanginceda nami. Inceda wena uyo. Yazazi inkinga ebhekene nayo. Ubhekani? Imanathi. Nameka izandla uphunyuke. Azohamba le. Nameka izandla uphunyuke. Yini inhlobo yenkingi? Empetha Okay, ningekele. ubheke nenhlobo yenkingi. Uthiyana. Enini. Ya, bambi incaza. Nameka. Lavas yambamba. Iya lavas. Nawe blue. Blue mpethu Usele. Blue ya. Cameraman. Shili kiyabo. Yo lavas bamba. Balekile. Ngishilo lokudinga kumulondo mfethu. Yo. Yabo ezinye izinto. Mauledi. Bizu Mr. Mulo. Never guys. Ke fela mo ka bola fa se batla bona. Ba etsa jwang la buti. Bheka ubenza umsebenzi. Yes. Senomsebenzi. Hayi ngeke basayithola leya. I never. Hayi Dali baleke wama nomphakathi. di-drugs tse di mo fa ele. Uzobanjwa ulavas. Cabanga ikasi lami. Hayi ayiqali le kasi. Blue mfethu ishili kiybox uyayipedelela. Bayavuma. Ishili kiybox. Yes. Lavas. Abayibaba. Ngishilo uthali yawo yathi yahamba. Yeah, what happened? I'm so tired. What happened? Utamai. Hava yini? Ngithi ngiyagijima. Mina. Ubalekile lamthola. Just wait for him uzobuya ekhaya. Mfana yabaleka. Awuyabaleka ngithe ngiyathaya mfana. Ugrana nani. Blue mfethu hayi. It was too much. Awulava simbonile uzalile. Awulava. Ushiye no Too much. Awulava. It's too much. Jones Guys, ujikele khona sawazi. ngasikhoni
ke ile ke re ke a try o tsa mosebetsi wa ka ke re ke a matha le bone le lona re moshimane o na le matabuleng Detective Jones. o bohloko ka o matha o bohloko maotong o talented Bafethu. modimo mo file talent Imente mupha amandla. Normal Angithi human being leya. uzovela kembheka la urelaxa khona uzosifonela ngisize fast. Hey bafethu. Siza me. Basically guys. Ana tsoklaitho. Ke lo khwimile o balele. Mr. Moloto. What's my king? Una le speed se too much. It's Mr. Jones vela mozama una le speed se too much. Lava skizele na mo mathise. Usile le bono ka dilo sia lena. So basically guys the way ke khathetseng ka teng. Ke tshepa le wena motswadi mo mo hai. Ha ibe ngwana o tsuba di tracks so bane ke a bona gore mama di ya ba damage because of di ba fa energy. O ska le balela fela gore email ya go josiebioscope.co.za ebile le sharing le following le subscribing Josie Bioscope ke a le rata go fela. See you in the next episode. Akusi normal human being leya. Take us home. Alright mara. Yeah, I'm fine mina. Ni grande mara yo tired. Ungabamba iCrystal wena. Uyi-what? Ni 3 kahle. Dinge ku Mr. Moloto kuphela. Ngicathi nimpethe. Imoto yenu ishiyene ukuyishiya lapha nithe ingapha kwekhona. Ujike ngalo le khona. Danga leya fast. Wathi cha vele yathi phunyo gone. Gone. Ya imaka. Ngabamba iCrystal lawa. Benithi niyenzani? Thina sasho ukuthi ndila ngama lovers kanti lovers. Stila ngayo ke into kusejozi. Stila ngama drugs, ngama lovers, ngama killers, wonke. Siyabamba konke mari. Leya uMoloto ozoyibamba. Thina Bazothi wake sleep straight. Because ayibona ukuthi udinga some extra help. lebambambalele mfana. Ayi. Ezinye izinto you need to Bonile search bama nasemnyango. Ima lapha Mr. Jones. Mayisaphuma. bama ngathi abolova. Mayisaphuma nje. Kanti le beer no kanti Bafethu. nimbamba ukuthi azophunyuka. Biza noMoloto bafethu. Hey, sonibona next time. Thank you for watching. Like, subscribe, comment, Share. tell friends to tell a friend. Sikon. We are away guys.